AKP MHP li bey çiye? Zina Ronî. Piştî 44 mehan cara awil şandeyeke siyasî birêberê PKK Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî. Vê şandeyê piştî hevdîtinê daxuyaniyeke kurt da. Daxuyanî ji heft xalan pêk dihat. Her çi qas naveroka daxuyaniyê ji hinek ramanên berê yên Birêz Abdullah Öcalan pêk dihatin jî xuya ye bi baldarî hatiye amadekirin. Divan heft xalan de Birêz Abdullah Öcalan hem helwesta xwe diyar dike hem jî dixwaze desthilat û muxalefet jî piştgiriyê bidin vê pêvajoyê. Li ser xalên ku hatin aşkerekirin gelek nirxandin hatin kirin. Diyare ku dê nîqaşên zêdetir jî bên kirin. Mixabin dema ku nirxandin tên kirin her derdor li gor xwe şîrove dike. Di heman demê de polîtika û xwestekên xwe jî li ser vê daxuyaniyê nîşan didin. Birêz Abdullah Öcalan ji bo ku pirsgirêka Kurd bi awayekê demokratîk bê çareserkirin di xalekê de dibêje ji bo serketina pêvajoyê hewceya hemû derdorên siyasî yên Tirkiyeyê bêyî ku li hesabên teng û demkî bialiqin û înisiyatîv bigirin, çêker tevbigerin û tevkariyeke erînî pêşkeş bikin. Yek ji van zemînên herî girîng ku tevkariyê bide jî bêguman dê TBMM. Xala herî girîng jî ev e. Birêz Abdullah Öcalan bi dehan salane ji bo çareseriyê deriya diyalog û müzakereyê de ısrar dike. Xetereyan tîne ziman. Lê mixabin her carê hinek derdor dixwazin pêvajoyê li gor berjewendiyên xwe yên teng bikarbînin. Lewma jî pirsgirêk her ku diçe kûrtir dibe. Divir de Birêz Abdullah Öcalan dibêje ku bila kes li gor xwestekên xwe tev negere. Hege AKP, MHP li gor xwestekên xwe yên partiyê tev bigerin, pêvajo nikare birêve biçe. Niha di heşê civakê de gelek birs hene. Gelo ev pêvajo dê çawa bimeşe. Ev pêvajo bi kê re tê meşandin. Berî her tiştî behsa pêvajoyekê tê kirin. Lê bi rastî pêvajo heye yan tune ye. AKP, MHP dixwaze çi bike? Ev sê meh ser axaftinên Bahçelî re derbas bûn. Lê hêç tiştek zelal tune ye. Desthilatî li benda çi ye? Wekî din jî gelek birs hene. Hevseroka Konseya Rêvebir AKC Bese Hozat di hevpeyvîna xwe ya dawî de li ser hevdîtina şandeya Dem Partiya anî ziman ku dibe ev hevdîtin hewildaneke şerê taybet be û got bi rastî ji ev daxuyanî ev nêzîkatî gel û taktîqên şerê taybet e. Nexwe xetereyên heyî Devlet Bahçelî jî dibîne dixwaze pêşî lê bigire. Di vê wateyê de bi îfadeya rêbertî gel û desthilata AKP û MHP paradigmayeke nû bi pêş xist. Ev gotin li ser vê pêş dikevin. Gelo ev plana xeter, ev konsepta ku hêzên hegemonîk li ser herêmê bi pêş xistin ferq kir. Tiştê ku bi pêş dixin paradigmayeke nû ye gelo. Ev gotin hinek xwe dispêrin vê yan tam barova jî ji vê rewşê wiha feydeyên mezin negirtin û gelo ji bo ku desthilatdarî sax derkeve dubare wiha şerê taybet dimeşîne. Ev şerê taybet e, taktîk e. Lewre ev di dema borî de pir hat ceribandin. Pêwîst e ku herî zêde ev bêfam kirin. Ji ber vê em bi vê hevdîtinê re nikarin behsa pêvajoyekê bikin. Besê Hozat li gel van pirsan jî diyar dike ku ew ê bi her awayî Birêz Abdullah Öcalan esas bigirin. Bi vî awayî jî helwesta tevgera azadiyê ji raya giştî re aşkere dike. Helwesta rêberê PKK Birêz Abdullah Öcalan û tevgera azadiyê zelal e. Lê ya ne zelal helwesta desthilatan e. Piştî hevdîtinê Bahçelî careke din behsa tunekirinê kir. Jaliyekê ve dibêje ev hevdîtina hatî kirin baş e, bi xêr e, jaliyê din ve jî dîsa dibêje yan çek dê bên binaxkirin yan jî ew ê bên binaxkirin. Her wiha wezîrên desthilatê jî di her axaftina xwe de behsa tunekirina tevgera azadiyê dikin. Her kêliyê operasyonên qirkirinê pêk dînin. Ji bo ku Kurd li Rojava nebin xwedî statû serî li her rêyê didin. Balkêşek û rayedarên AKP qet şîrove nakin. Xuyayê Erdogan ji wan re gotiye neaxivin. Demekê şêwirmendê Erdogan uçum her roj derdike televizyonekê û bi saetan besnê xwe û Erdogan dida. Niha ew jî bêdeng bûye. Tenê hinek qelemşorên desthilatê rewşê dinirxînin. Ew jî bi baldarî nirxandinê dikin. Ji xwe piştî Bahçelî di axaftina dawî de got li holê tu pêvajo mêvajo tunene êdî ew jî newêrin biaxivin. Madem ku pêvajo li holê tune ye ev çi xerecir e? Ji xwe heta niha muxatabê pirsgirêkê bi aşkere behsa pêvajoyê nekiriye. Her yek daxwazên xwe tîne ziman. Birêz Abdullah Öcalan daxwaza çareseriyekê mayîn de dike. Tevgera azadiyê jî tîne zimên ku bi her awayî li pişt vê daxwazê ye. Bahçelî û Erdogan jî daxwaza tasfiye û tunekirinê dikin. Li gel hevdîtinê vê xwesteka xwe di her platformê de dînin zimên. Ji ber vê jî di nav civakê de guman çêdibin. Bêbawerî bi pêş dikeve.
دهشی جواکی ده به دهان پرسین به گلو دست بیدکن هنه. گلو AKP مهبت خوازه چه بکه. گلو دی سال پی لیستیکانه. گلو براستی دخوازن پرسکری که چاره سر بکن به وی آوایی پرسیده دبن. AKP مهب هم با خفتن هم جه به پولیتیکای پراتیک دخوازه دنافبرا گل کرد تفگر آزادی و عبدالله اوجلان ده ناکوکیان چه بکه. دخوازه دناف جواکه ده نزیکاتیه که که تفگر و سروک دین خاپاندن چه بکه و به وی آوایی تکوشینه لواز بکه. ایرو هری زیده AKP مهب دزانن کو بی تفگر آزادی لترکیه و لروشلات ناوین نکارن پروژه گل گورخه پیش بخن. چه قص هول دان کو به دست هنک هفکاران تکوشینا گل کرد و تفگر آزادی لواز بکنشی به سر نکتن. نهاجی ده همان خوستکه ده نه و خویای کو ده حتی داویجی ده وی خوستکه خوده اصرار بکن. هیچ بیواجویه که دست بینه کریه دبه کو دست ببکه و دبه روش خرابترشی ببه. دستلات برنگه که زلال و هاد فکره. بری کو بیواجویه که دست ببکه دوی از دروشه هری خورده بم و کرچی دروشه هری لوازده بم. دوی از دهندور ده یکتیا خواه آوا بکم و دناف کردان ده حتی بکاربم بلاو بونه چه بکم. لو مامیتا ترکش اینه کسی را ده بیجه. قد و قد تبل نقاشن یکتیا کردان نبه. فیدان ده بیجه. دوی یک پیگی و یک پیجی لروجوان نمینه. باحچلی قیردکه. هگه چکان را دست نکن ده همو بین کشتن. اف فرمان و ایریش هموش بو لواز کرنه تکوشینه نه. بدهان سالانه همان تشتین کرن لی انجام نهات کرتن. لی دیجی داخوازه دستلاته دوی گل کرد سیاست مدار و ریوبرین سازی و پارتیان لگور وی راستیه تف بگرن. ده داخویانین هاتن داین ده خویادکه کو مخاطب جراوشی های دارن. جبروی حوجه کو به تفگر و سازیان باوری هبه و جبلی داخویانین فرمی گوه جگوتنین درم ربین گرتن. کرد و تفگر آزادیه چقدر شخوش هف باور بن دستکتی جدی اوقاس خورد بن. ایدی دما خپاندنه چو مسئله اوه دخوازن کردان به تشتین پچوک قایل بکن. لی نبرز عبدالله اوجلان نه تفگر آزادیه نه جگل کرد ده ریل بشوی و نکن. دوی دمه ده پیوسته که مروف جدو دشتان دور بسکنه. رحوات و دجبری. نه ببیجه جخوا بیواجو دست بیده که ایدی هر تشت خوش دبه نه جی ببیجه اف همو خپاندنن.